Moi, tu avais, non? Et tu allais être moi directeur le temps que nous avons un café. Enfin, moi, tu avais nos batatas, na mama. Bika m'a dit qu'elle a le foie. Hein? Métal, va mettre ça, va gomme. Bon. Les grands à quartier qui peuvent s'engager des avertissements. Hein? Les grands à quartier qui peuvent s'engager des avertissements. Les grands à quartier qui sont petits. Que ça façon nouvelle. Petit, Kuizawa, Zitis Kuluntu. Mais petit à quartier comme on a toujours une Angole quoi. Petit à quartier comme on a toujours un poli. Grand à quartier comme on a un petit. C'est pas parce que nous avons un grand comme on a dans Nzila Manimina. Hein? Que nous avons funguli noir, ou sali noir, ou là c'est que nous avons konzo. Maintenant, bah grand quand quelqu'un va dans le quartier inko, na moi coin na, parce que tu es petit na, coin symbole grand na, grand na mangungu, allen sangue bekima, c'est un chose que boulnge, mais tu qui continue par quoi. Oh, a grand go mangungu, a grand maison na petit, petit coin symbole grand na. Agronike kuna boatetina kwa Somaliani si un sos kubulnge parce que coaching pas metala ini basena mevani oba gron mani twist petina baba na bave na ngolo kai no ngolo ya pamba mumezabe ni kilumbe bubye na le gros quartier na il que sakana vena kupula babantu metela mkona na même mwangisha babingundo yani nazula petit ba poulet ba ngutu ba double pâte. Vous comprenez? Petit commencé à dire là petit que na bokla mena ba groina alors que ba groina ba bilum lutaka ba groina ni pèse même petit ba 25 ba 10 francs petit na kula kisinde que petit na kusima mambo ange t'as 25 ya ya quoi soum déjà le boto yange quoi soum le boto pas comme quoi soum le petit le boto quoi soum le petit ba minkwati comprends alors la petite ya yange les grands nga ko bulnge ke baka yaw et petit kuisa oh. Maintenant, le grand quartier met la ouka. Grand quartier met qui gang quoi. Il y a un peu de boule bangoutou. Ma double patte qui n'a qu'une noka. Petit même margoudi là. Maintenant, ma grand il m'a dit tu vis ici à quoi Somalie là. Va mettre la main de loin à distance. Parce que dans un avant que oh grand il a. Avec que nous avons Sumbaka, Bangu bien à 25, nous avons mamie qui va dans la coin. Pas comme ça, on a groina. Si on a Sumia Banquini, qu'on avait pris Kanzini, ça n'a pas Sumia Banquini. Il a Banquini qui peut se l'ouvrir pour Kaling Bangu bien, Nama Sangé, Nansal Kekete. Bezan Kekete, hein? Kekete qui mélange à Banguba, Nama Sangu. Mais kalingi ya bien ko baba chankaiza mamie ba maison agro ba maison agrona peut-être textile ya ndiabe bankasa peut-être textile ya be banka ba sa men salbe nsebe yani donc ba gros quartier on est beaucoup bakit petit part non ba me manga ba me mangu bakit petit part ba nyoso na ba inzo ba mekanga ba petit à Pompidou, mais Basikuna. Il y a beaucoup de discours il y a 2 minutes. Nambunza ko kangam net monya fieti. Oh batata mama. Mambie ya beaucoup ngepesi imboa memanga.
Il y a beaucoup même à caler. Mais quoi? Donc, petit commence à dire là. Nous sommes pas grands. Mais même quiz, non? Pas commencer sur ça. Oh, mais tu peux s'en gaba bima. Maintenant, les babi moi qui s'in sangu. Il y a pas boire les pas grands, mais fils petit. Que tu fous pas grand ina. Mais est-ce que même que fils ça? Baba tchebe nyostu, ba grand ben quartier ben ba bandi to kuna pula baba mkuba ina. Est-ce que même bani kuna sala bu bandi, bani kuna sala bu bandi tina boale abetu. Bani tulang kadampe ba mtatu mukuyu. Bani kuna sala bu bandi na boale bagbo kuna. Bani kuna sala bu bandi na boale ya Gweta. Bani sala bu bandi na boale ya Kadafi kuna. Bani kuna tina boale ya Saddam kuna. Quoi wa tata mama. Donc oh, ba misome. Mais ba groupe bini ke kuna pula bampangu kuba ina. Ben ke kuizo bene kuizwe. Ba nyosu ba gros nyosu, ba ni fils petit. Na kwa fin gros quartier il ke boite kida. Il ke fana kan ka sushi. Ba gros mo kumena na tiso tout à l'heure na tiso so ba kana bula petit. Vrai bangutu, ba kana banda na ntoto. Donc ba nyoso ba gros mo kumga mutu na bora lupanga yanya. Habit que ça moi réunion, habit que tellement bien. Il marque pas me kumkusons. Petit abo le pampili mo basi kunet mo na fete me kangambu tu na kukutu. Yanga ko sala discours donc mo meseka. Bambanzi me mwanga na ko seka watata. Nika. Donc ma tata baba. Maintenant vieina que wana kota beta wa inko. Na boile que mpange avec gerve birangi. Gerve me batika fatigué, gerve cuisance. Il vient. On met que quand ma monga bao, va croire que vous allez avoir mboko. Grand quartier que vous allez avoir mboko. Ma camarade est nyon soumete quand banzili bao. Maintenant ba une que moi ça va nsangu ko. Mais il faut le mener oh. Mais ngeke fils fait ba mbulmule ngaina. Na minduke ya kukubira zile mezozo fe yake pe mama kumwana na kwa kacheri ke bwateki tata mama ya kupesi mbwa kumanga donc yame kumna bakura yame kumo ove yake pe mama kunwana na groina ke bwateki baba zaka groina ke bwateki c'est Nyemge Catch. Je vais me dire que quand je vois que c'est Nyemge Catch, il y a un imeni. Match même a dit ça. Il oui. Batu, va me chaler. Maintenant, petit, il va nous connaître ça. Il y a un monsieur qui a un boulot. Net-moi un poukou. Kouaka côté. Bande qui a sifflé dans la garde. Bansuidi. Bel métal. Mais là, ni ba mami dans le quartier, comme c'est man dit là, ba bébé dans le quartier, na ba camarade baou, comme c'est qu'on dit là. Mais ba musime ban mambiai, ba ke ko mbuma na kacha mabulu net ba mpuku. Ba grone wani tumisi andi ba mekungu talaga na distance ba metubo betke niminge kuna sumba kabise nkune betke niminge kuna sumba bankaba bambala betke niminge moi pièce nge ya radio yina mais grone nge boité ya quartier ne sont fous en zaba jaba mambi bien mais ouais un coup maka mais non donc y'a que grave et moi petit na yana mana que yana mutu kuna saraka kuna sexa babantu petit akati yango ina donc mana que yana humoriste kisale nina benza kisale nina yana que humoriste mais non ba gros quartier mais ça ngolo ame pêcher moi me kumnet moi chef gang mos marqué ba gros quartier me pousser ni o ba gros quartier bana ba ni so ko piéger ba calculer ba bima ba tu veux que tout le monde petit à quartier ya chef ya ikiri na elina na lupanga kwina maintenant betre kuna
David ko nan sacha ko kon kan carré na grand quartier ke boite kina betu wi côté na lupanga ben bet ke sauter ni na mira ben na ko la petit là grand quartier o ko grand quartier wana makubungu grand quartier wana na mes grand quartier me ko mbakili baba fil barbelé elle me préparé baba fil barbelé elle me préparé baba lance-pierre donc ma yela grand quartier ina il ke boite kina ma yelina bagro quartier bazavi yao ngolina ina yirga lance-pierre ni kayin lance ya David kuzave donc bagro quartier nyonso bakebena mayelina mnayina kolinke bote ya quartier tubila ba elle me tubila bagro quartier bene ko na fisa petit ben keba kabeno elle me salmo a réunion mo smart elle me boukinwa ba mama quartier ba voisin elle me zozi bak oh elle me fungul bagar à télé, elle me dit que ben métal. Qualité à lance-pierre, quand on nous yawa, les mouquets damé awa. Y'a que n'ingisi la yamvimba. A tamout mo sen kang ve lance-pierre. Bano kumkuna, si. Donc, na militaire mon a tuba mambia yawa. Gros quartier me tubil me bawa. Elle me zonne me bak beno. Beninge kuna zonza makele kuna depuis nantama. Ben kui kota. Si ben kota non na luzinga ben yosu ben metala ben ke tala vete un kubi mo ko pulbe donc mais là va commencer Bokilandi oh y'a un fou y'a un qui là donc grand quartier na maison na bak beni vani Feliciani ben ku waya bien ben fungul makutu ben tal monde bien et puis elle met salé na télé abawa elle me tambousse na ba réseau nyonso elle me vande elle me tout ba marqué ben puis kota le mugana bula petit ben vraiment kuba wa muka bulen muka daben muka tabulen ngambu muka zengani tu muka kungenda wa mais no ben puis kota mutal kota ben puis kota si ben puis kota no na luzingwa ben no ben ke ya munkuba yi na luzinga ben da bun ben yaba donc mais là ba gola ka ti ba mettre là-bas comment commencer à la distance pas commencer à d'accord. Oh, mais bien non? Oh, mais vous savez façon de vie, non? Oh, mais peut-être tout le monde a une façon de vie. Plus mettre solo là. Donc, mais non, petit qui a crié, mais oh, pas ben mamouna, ben quiz. Ma grand quartier, mais qui m'a dit, oh, ve, mais que quiz est ve. Il me demande de ve. Alors que ma grand quartier m'a dit que, oh, les grands quartiers qui m'ont dit que beto e baya e bet nyons bet ke quiza kui bakil nge pa na minije petit que la kudila na lupanga yan kuna ba mame yan kana kudila ba leke yan kana kudila petit me kona yan mos petit me kona buwa mais ni dikani yan commencer futa nkuba na colère ya grand quartier il ke boite kid ben metal donc ni beto zonza na beno le rakaka usombola avec grand ngani ke vanda suis hein que suis ngi on sombola kaka mais yan na ku calculer nge yuran ke buinge bangutu matambi vraiment boto belenge ke bois yan ke kange nzon tietie ngela comprendre ya vanda mpasi mais no bene tala petit ya bois ya Pompidou petit ya bois ya Pompidou. Mais Basika, mais Kustuba, oh non, mais que ça m'a réunion, la Koutana Bampangi, façon que ça m'a bien, il y a un créer en politique, Machele Kaikeleve, le Vunu, Kakana, le Vunu, Ayuya, Namayuya, Groya, petit à Pompidou, il y a un Manduara, où tout ça, moi, petit à quartier, quoi, son bol grand. Maintenant, il y a un oh non. Peut-être na bampangi mais ben tout na bao baka kula lonsa ngole bana betu banombe banti ya Pompidou ben tout na bao mais ben kwenda yeye ni ntangu na beno na kula kiswa ba miskula ben ya fiete ya bule ya mutinga pieni yeye ni ntangu na kubasisi yao si bete tala si beno lena kutela na grand quartier na kela kudame petit ben ba bule kuna Benzo na bacha, mena boncha Pompidou kana kuvinglaka, je yake bana na kote abeche.
Côté que bana, Gervais Birangi kuna. Anga na kufinga yani, ah, mais est-ce que viennent que zonziki? Est-ce que viennent que kota match? Pour que bete muni si mutela ma muzonza, ah, bete que flisa banche bete temps. Bete que flisa bisenge. Bete que flisa bizonga mutinde. Benetara. Yani fingra, avion ne pena kuzonza asiki mpia. Vienne me manko enwana. Vienne me zo inke problème about na Europe kuna. Yaka problème munve. Mais oh ba vienne. Ba vienne zava kaka grand quartier ban que boule petit vrai Cuba. Mais vienne ça calculer na mambia l'art. Yaka mambia l'art. Vous me comprendre? Ba vienne zava que grand quartier ban que boule famille à petit. Ban que boule ba oncle. Ban que boule miteko les. Ban que boule ba nyos. Mais munu mwe vinu ba na wa coin. Coin que maniki. Ku monter ntale mafuta ndombe. Batatola mwana ndange mwana tu ntale mafuta ndombe kuna Zulu. Yake mambia mbongo batatola mama. Yake mambia business. Benme wa batatola mama. Meno petina panisa linua. Mwenye nkufi na dernière minute nme bokina gro kacho kuibe solo la gro kacho maso nge ntu ange sabapa. Musolo nange me dépenser ja paka mbono flis ba ba gepe munu na côté na njilu do muki solo nange tiofu muke solo na kunu tange vieux yin ke bana côté bois la Gervais en tout va je ne fais que munu am ko jamais vieux ni zaba mais comme que mon politique en plus on veut que bon en met tout bas en ko ne noir mais vieux ni zaba crois que ça que oh si ben kan nzilia yi muke lu na nzilia yi si ben kan magasin yi no na ko suma bagratanya mukelut kuna na kwa sumba galette mun mukelut kuna na kwa sumba boule d'ambiance mun mukelut kuna na kwa sumba patasu mukelut kuna na kwa sumba bouillon mun ya masangu ou bouillon mun ya loso beno wa batatara hein parce que grand quartier qui a kukuba na ntanga bifuna tubaya yani tubana ba que mambe beni ya banongo yai muke mwangisha muke na nsate yave bani bene ko sana na bola na bwala bandombe na bwala betu yinka ba bikanja tazambi muke katu banyo skuna bonja Pompidou kwenda kuna na kwa solola awa ba me kalme kumisu sui bubandi aba wake kusasa lao nina bazoba ya bandombe bene kwa bene tu menona bacha Pompidou inwa yeye bene ko fungula yae bene ko fungula na kuna quartier bene tu na yandi na petina yani metu ba no yani ke solola na voyo ga tu ba Sarkozy na voyo ba tu ba ka Hollande anga solo ba ngelen solo la ngena kacha group yangia ba escroc ben kwenda kuna patala siben ga baba kala kukuba inwa ya mpamba ben tu na ba mutindina croix quartier me dame bao anga ku bula petit anga mas ku bul petit anga ba ku pange ba petina et puis grand quartier qui fait la faute il y a une telle mamba qu'on a ça là-bas boire la bandi beaucoup là bas qui est calme il va connaître zone inzo aba binzo nzolo ina na mbonga lufunu entu bati ben kwa kunve e ba me kwa na bubandi na kwa na kisi bubandi ya bawo ba me mwangi sa me yiba ba kana kuyiba kaka tile da ba kana kuyiba kaka ba me kwa pele bandibu ya kaka ina kana mbanza ya beto ina bubandi kaka ni ba ba me tun mature mudao me mu beninois mu mbosha luvunu kubumba bubandi pa tutole wana kufua na bagbo kuna ba me sal buvoyu bubandi kra ka cheka na taraka hapa ana mzana baki le muke bandi ya munowa muke tan ko tumene ku fumula ben ku kotu mutalben ba just ba medina dino muntino yisbon dino muntino ah dino mabika budok le mas que ça me va sur mais ça ah grand quartier non un gars bon ami la gisba que muke mutu que zitisaka nzonzolo ah attitude ya grand quartier na que attitude ya match USK betke babantu que zitisaka mambo betke tubaka betme tuba betke sala
bentu na bambosi na bancha zulu lebet ke ban ku dame ben nkuba ben ke ndila in ke ban nkubina in bet ke dame ben faso gro ka teme zos ko o ben no sos ku kota lebet ke zona bancha Pompidou ben ke sos ku kota ben kon kota tete kote ina abaka na kubula petina yo bezo na bambosi lebet ke dame ben nkuba batata mama lebet ke dame ben vran nkuba ina batata mama yaga ban nkubi ngolo boma kiadi ke banda ve kumwangisa kuchamuna kudiata yaga ban mutindu na yaga ban mutindu tata nzambi kana kunyengisa ka Sodome na Gomore yaga ban mutindu tia ina lebet ke dame bambosi munu moske wana na mantwala yukuna bene ketala bangandu inaga wana na kachabana ya bakongo baina mekudila na matwala ya tata nzambi weno tala grand ya quartier amani tu wana bawa kama walikuwa na banzonzolo beba wake kanga makutu kosa liboko ya kejo liboko ya bakala kuuna na luguna wake tuwa mutu ya ikena na mbongo ve mutu ya ile na sala ve bebazi banaka mbulumbulu ya kukuba pongeke mbulumbulu ya kukuba na kati ya mayindu beno kuwa watata bentu wana wambosi ya ikona quartier kana kubula peti ya ikaba na nkuba ya fieti bina betike buila beno bidilo manyongo mfuilulu ke kunoka beno ke kubokila amuntu na kuza kusalisa beno asiki mpya yake ni mutinu na watata na donc awa muke suka nikuna na kutuba na beno ko yaike kaka mambu jambo ya lumea jambo ya mbongo tamu ya betu na kutuba mafuta ya ndombe kana kukwena na ntwalo bekasi mafuta ya ndombe lena kuona na zulu na babwala ina kile namba yera yako pesa bao mbongo baka kufutula pe mwandambu na kati ya maposi ya babantu ya bao bekasi ina baka bokila na pondo monyoma mafuta ya ndombe lena kuona na zulu lena kuona na isi ndandu mosi kelevena kati ya babantu bekanzi tangu mafuta ya ndombe kuma na isi bako mese kujaula mafuta ya ndombe kumdalu mekukuma na isi ya mafuta ya ndombe mutindo yani ina baka tubaka na ekonomi ina tetambulaka na mote ina mafuta ya ndombe mekuma na isi bima nyonso mekulumuka ina nge kona automobile na kona kubaka mwa kitinu kusumba kitinu na kutubaka teksaka yao ndalu mekituka yake banaka mutindo batike ya banjo na kuna kusalamu mbungu bekukona na isi bamajia bekukituka samuti pria mafuta ndalu mafuta ya ndombe mekuma na isi nibaka na ekonomi ina ke reguler na jambo ya mote ile kuma na zulu bantu beko masaba na kufuta mingi samuti muntu na kana tomabilo ile kasalaka mbungu mekuma kusuma mafuta ya kutula na kati ya tomabilo yani na mapia ndalu ale tula pe batike bekukuma na wazulu yake ni mutindu ile yake salamaka bekasi na bambosi babandi biyibi mafuta ya ndombe kona na isi ntalu ya mafuta ya ndombe ina baka tuba essence pitiloi keka kana zulu yakuna na isi yamekona jaka na zulu bena kuwa batatra yamekona na isi ntalu mkuba yaka na zulu ntalu kana kukondo na kukituka ina baka bukraka yao muyibi bena kuwa batatra ina baka tuba yenga ya bana ya sura beske tala kintwali bampangi ya luango bebeto tuba na beno mafuta ya ndombe yakele na nyaji mafuta ya ndombe yakele na ibiti mafuta ya ndombe yakele na mpangala matadi ya ndalu bima nyonso betu kena yakuna nikuna bena kana kutala minele kubasaka ina baka tuba kizizi ina kena bandilu kena kulakisa matadi nyonso ya ndalu ina kwa lulendo nzambi mpungu kuza kutula na isi ya bantoto ya betu nikuna mene kutala mekuma mutinu bilau
ti ya bwala ya Pompidou me kuma mutinu ki lau kinu abantu ya Mali me ku bula ni mutinu baka bulaka ballon ya tous tir bayina me kula la bwala bayina me bula ballon na banzila ben me tula poto mosi awa poto ya zolo awa ben commencer ku bula tangu to wa bilu commencer ku kwiza ben me ku katula tete ba poto ba me kusaba jambo ya to bayina me kusala ba kukule lombe me kusaba jambo ya bakena kizizi ila bakatu wa bonki ya nene salaka bizizi ila matadi ya ntaluki ya kumwangana yake ya kusaba na kote ya beto kuna ina tata nzambi biekaka yake ntoto ya bakongo mbazo ya République démocratique du Congo na kote ya beto kuna kote ya Angola kote ya Gabon yake ya kuzaba dimitala bantu ya isi ya nzenza bamusi nso wa mutili wa mosi bako ya kumela benime tuwa na bao nkuba yai kuntu ya kati ya karteke na kubula mwana kele ya fieti yabete kuza kubula beno nkuba ina beto ke kutala na kati ya beto baile kuza kutuba beno bika ina ketuba mutino na nge mosi kota pena na nzile ya mosi kota na nzile ya bantu ya Zulu bula nge nkuba yake wana mutino ina samuti kutiemisa bantu ya beto na kubumba bantu ya beto kubika ngilo nyonso kukatula bantu nyonso ya kubola bayina kena mayindu ya muyibi ya mfululu ya kukuhamisa bampano yake ni mutino batata na mama ya banaka kesi ya mingi ya kusolola yake na beno ya kutumila beno ti bakunutu ya quartier na bana kufunisa mwana ya fieti bame kumakanga na banzozo na balupangu ya bao baketuba ti beto kunimina nge kuluta na nzila ine beto kunimina nge kona suwa bagratanya ya mama ina kutekisaka kune me mpange ina kutambulaka ina kuna kubula mwa peti ya mkuba zaba banzila yani mingi yani kele mpena mpini yani kele mpe na mpini na kuzimana po yana kubasika kuna yana kuwa watata nama yomi na kunimina yani nyonso ya kele diamu ya yani ve yana kupesa tete leso ya nene yani kupaka lupangu ya bau yani kusola babantu yani kujala mutindo bao bake na kusala babandi yae kena kujala inza ya vimba yae kisika nyonso bake kuna kumwangisa bake kusola mtu ya kizoba bake tula kimfumu samba kujiba abimvuama ina kana kati ya bwala ina mena mbala yae kununtu ya quartier yae bake tuwanga na lumputu un grand frère du quartier réputé pour la bagarre. C'est un grand frère du quartier. Il est réputé pour la bagarre. Donc, il y a des gens qui bao wape mutindo baka kupesaka leçon na moi lekina kena kuzitisa bakunutu be beno tuwa na bamoshi ina bapongie kuza kupula yakuna kiadi ke banda be atona ngudi wa mote nzami kubumba beto kubumba mwa baleki ya beto ina mpe kele na bwala ina bika za Tanzania kuwangula bao na mpasi yae samuti bakele dikanda ya Tanzania kena kona kusosa ntangu nyonso betu mekuma kaka mutindo bantu ya mpamba mutindo bandeke betu kuona na insi yae ve samna kuna kusosa kukulisa mayela kubumba nzutu na bantote ya betu mosi kuma babantu ya nzenza bakana kufua beto bingisa beto leti mekwenda kuna kulongoka bamekona kukangawa na mutamu ya mutindo yae beto usambila samna bao za Tanzania kubumba bao yakele mambo ya ngolo me ngolo ya Tanzania ikele na kubumba mwa baleki na kubumba bao inakeba Kongo dikande ya yani nzambi kugulila beto kugulila bidilu ya bao kubumba bao samba kubasika kuna ya moyo batata na mama basi ale madini mekuma mingi ya ale beno lala mbote batata na mama bampangia muno ale au revoir.